No hay anticipa, maskin el Philippine National Police Police Station 10 na Labuan, que alcanza na 108 el mga personajes o mga residentes el man surrender kanila este dia alin na barangay Limpapa. Este mga persona, asigun niya tiene miedo kung el cosa pa sa kanila. Sisinta el Presidente Rodrigo Duterte esta semana. Yaman suksukan estos mga persona de dila barangay hall, tiene edad 15 para 45, para rin di dila cuerpo na PNP ito mabaho na interogasyon. Na entrevista con el Kapitan Antonio Lacaser, estaba sila sa 7 mga sitios del barangay Limpapa, como na barangay Upper Latap, Masalag, Nursery, Lower Latap, Look, Sayugan, Ikumati. Paliitin niya ang kulungan. So meaning maraming papatayin. Kaya wag na tayo hantong dyan. Kasi ako, taga Davao ako, kita ko noon kung paano pinatay ang mga adik. Kahit hindi adik, suspect lang. Basta once nagkasama kayo sa adik, kasama na rin kayo sa execution. Por causa bien manada ella rin di cuerpo. Por causa sila asigunta o sa droga prohibido itabende. Por sa mente, ya dividi ko ng grupo per batch para LD ila profiling. Kaya asigun ko na Station Commander del Police Station 10, Chief Inspector Raymond Sanson. El tarda asa na otro semana. Kasi may proseso to, nakita niyo yung proseso, in-explain na sa inyo kanina. So isa-isa natin to. So siguro mag-lunch break kayo, tapos balik. Tignan nyo doon kung anong number nyo ha, para at least makapag-one start tayo. Yun lang. Yaman kwento un 15 anyo bata si Untalmel, ke 14 anyo palang ele. Tausa ya ele kunal shabu. Itat tiene aura miedo muri. Takot kasi kami kay Duterte. Takot ka sa ano? No. Patayin. Mabuti pa mag-surrender. Ilang taon ka na ba? Bakit? 15. Kailan ka pa nalulong sa droga? Tagal na ako hindi gumamit. Yung 14 pa ako, hindi na ako. 14 gumamit ako, tapos mga tapos hindi na ako gumamit. Admitido también si Untal J, kay user lang ele, pero quiere ele cambia por causa pamilyado ya ele. Gusto rin namin ng katahimikan dun sa barangay namin. Ta-anticipa el Police Station 10, que tiene también sila mga surrenderi desde residentes de Labuan. Base na initial informasyon, el barrio Recodo, amo syempre el source del mga users, que mayoría trabaho di ila, amo el Pescada y el Taman Habal-Habal. Albert Luna, Dateline Zamboanga.